uko bishoboka. Ko murabona ari dade. Azagaruke. Tuzamure si kubaye amarakomeza tuyana. Ko murumva ibintu afite. Akukuzese. Tuzamure si. Umuyeze umwanya uracyahari. Tuzamure si tubaye no marakomeza. Subiza amasobe. Zibyo nibwira kubabwira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbaye umutima n'ibizaza babakunda abamugende mubwira babaye muhumurize abakomeretse mubabwire bazima ufite Imana twese iyadusanze twigaragura imanza iratweza iratubarira ikirutiri yadusanze twigaragura tunezerwa dusige rwa uranditse nuko abazungu baza kuwa gatandatu bafite n'ibikapu by'imyenda ishati ikaruha bakayikuramo naho mwe muza saa 3:30 ubwo cyane ngo twafifasa muza mwiyaranja tuze saa 2 abantu baze twafashwe kare bwana atifiyo none amasaha ararangira urupapuro takuruca inyuma takuruca imbere no kugendera Hallelujah. Abanyamasenga
turagara uri utereje urugukunda kwibutse ndabona amanga gukomokaho arusha ubwisha umusenyi w'inyanja ndabona amanga gukomokaho arusha ubwisha inyenyeri z'ijuru ndabona amanga gukomokaho arusha ubwisha umusenyi w'inyanja Mwana wanje turagara uririmbe utereye ijuru kuko ndakwibuka Mwana wanje turagara uririmbe utereye ijuru kuko ndakwibuka Mwana wanje turagara uririmbe utereye ijuru kuko ndakwibuka Nabona amanga gukomokaho arusha ubwisha umusenyi w'inyanja Nabona amanga gukomokaho arusha ubwisha inyenyeri z'ijuru Nabona amanga gukomokaho arusha ubwisha umusenyi w'inyanja Nabona amanga gukomokaho arusha ubwisha inyenyeri z'ijuru Ninjye ubivuze Ninjye ubivuze Ninjye ubivuze Imana ibuka isezerano ryayo kugeza ibihumbi Imana ibuka isezerano ryayo kugeza ibihumbi Imana ibuka isezerano ryayo kugeza ibihumbi zakwibagiza isoni zo mu buto bwawe zagukoranya ngufitiye imbabazi zakwibagiza isoni zo mu buto bwawe zagukoranya ngufitiye imbabazi zakwibagiza isoni zo mu buto bwawe zagukoranya ngufitiye imbabazi zakwibagiza isoni zo mu buto bwawe zagukoranya ngufitiye imbabazi narahiye ko nuhindukira zakwakira ni neza maze uhe isezerano ry'amahoro narahiye ko nuhindukira zakwakira ni neza maze uhe isezerano ry'amahoro Ninjye ubivuze Ninjye ubivuze Ninjye ubivuze Ninjye ubivuze Imana ibuka isezerano ryayo kugeza ibihumbi Imana ibuka isezerano ryayo kugeza ibihumbi Imana ibuka isezerano ryayo kugeza ibihumbi
ikabikigira. Mwami wanje Yesu biruhande iteka, fata umutima wanje uganze utegeke. Simone imyambi ya Satani, mbona imbaraga zawe mu bibazo Satani atera, erugisho. Amen. Nakwiyeguriye ibyanjye byose mwami, ubitegeke. Mpisemo kwishingana ubwishingizi bwawe mwami, utanyeganyezwa. Abandi bahisemo Sonasi ndetse na Sonarwa, ariko barapinzo byose bigasigara. Jewe nahisemo Yesu kuko atagipfa, uzimugwa muri isi tuzabana iwawe mw'ijuru. Nakwiyeguriye ibyanjye byose mwami, ubitegeke. Mpisemo kwishingana ubwishingizi bwawe mwami, utanyeganyezwa. Abandi bahisemo Sonasi ndetse na Sonarwa, ariko barapinzo byose bigasigara. Jewe nahisemo Yesu kuko atagipfa, uzimurwa muri isi tuzabana iwawe mw'ijuru. Mwami wanje Yesu, uri kabirira rwose, imbere inyuma, ikamba na Satani, ngose imbere inyuma, ikamba na Satani. Mwami wanje Yesu, uri kabirira rwose, imbere inyuma, ikamba na Satani, ngose imbere inyuma, ikamba na Satani.
mbaze umwe ikibazo. Mr. Shema, Shema, when a man seems like naked in the eyes of the Lord, hallelujah. it is when man seems like naked in the eyes of the Lord. He has sinned. Repeat again. When he has sinned, Igihe yakoze icyaha, hallelujah. he has sinned. Adamu na Eva basanze bambuye ubusa igihe bakoze icyaha, nibwo basanze bambukiwe bambaye ubusa. Icyo dusenge. Dai turagushimira Mwami nyir'imbaraga, Uhimbazwe umukozi wacu mwiza, nyir'ububasha, uhimbazwe igitare cy'amahanga, Mana uhimbazwe umukozi wacu mwiza, ushimwe ko baduhaye urubyaro, ushimwe ko watubwiye neza, uyu munsi wa none abana batoya twongeye kuguhimbaza Mwami, twongeye kugushima hejuru, twongeye kugushima urubyaro waduhaye, twongera kurangana amashimwe imbere yawe, tugarutse tubashimira Mwami, tugaragara abakozi baduhaye, twongera kubasabira mu izina rya Yesu, abana bacu bariyobora imbaraga z'Imana, mu mbaraga zawe Yesu, imbaraga zawe Yesu wera, imbaraga zawe ikiganza cyawe gikomeze kurahira, baba mu mashuri n'aba mu rugo, imbabazi zawe zigashagara mu izina rya Yesu, bagatesha imbabazi zawe mu rugo bwacu, bagatesha imbabazi zawe mu izina rya Yesu, ugiye kubafasha Ndakwiza ubuhanga, ndakuza kubaha Imana, urakoze data, Imana ubuzima bwawe, ubumvira n'umusozi, ndagira n'umwete mu buzima bwawe. Urakoze Imana, ubaza mu cyitegererezo, kandi ukabashinga n'amaso yawe. Urakoze tubisaba twizeye, yuko Uwiteka ubidukorera, mu izina rya Yesu Mwami. watoto tupigie Bwana makofi sana. Turatamba iminota 3, tutacheza dakika 3, hanyuma abamama batwite batambuke turabasengera iminota 3. wamama wapite mbele ambao ni wajawazito, tuwaombee dakika 3. Karibu sana. Oh,
tugeze hano. Nashukuru Mungu kufika hapa. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana asifiwe. Abantu tube tayari. Tuwe tayari. Amen. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Bwana tumupe utukufu. Bwana asifiwe. Turabyina naho gatoya. Tutakwenda kumchezea Mungu kidogo. Mimi na bavandimwe twazanye. Pamoja na wandugu tumekuja pamoja nao. Na kadatambuke. Na kado apite hapa mbele. Bwana asifiwe. Amen. Kandi ndabasaba kutwikiriza umwanya mutoya turi hano. Na tutakwenda kuambatana pamoja kwa saa hii ili tuwe na roho moja. Bwana asifiwe. Amen. Mpamvu yatuzanye hano, tumekuja hapa kwa sababu yo gushima Imana. Kumshukuru Mungu. Amen. Amen. Abera cyane ikintu gikomeye kiza kibahuza. Jambo kubwa ambalo linaweza kuwakutanisha ni kuvuga imirimo y'Imana. Ni kusema kuhusu kazi za Mungu. Imirimo Imana yakoze kose. Kazi Mungu alizozifanya kwa maisha yetu. Tulikora buri munsi ku munsi. Kazi za Mungu za kila siku kwa maisha yetu. Imana ihabwe. Bwana asifiwe. Nyabiganza aratambuka. Nyabiganza naye atakwenda kupita hapa. Uko ari umunsi wo gushima Imana. Kwa sababu ni siku ya kumshukuru Mungu. Tunafurahi sana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kandi ibyishimo biza bikunda ngo bigaragare buri mwe wese. Na ni vizuri furaha ionekane kwa nyuso kwa uso wa kila mmoja wetu. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Amen. Atukuzwe. Amen. Turirimba turama tuzina. Tuze kuvugisha Imana. Asifiwe Bwana wa majeshi. Haleluya. Eka tuongere ndio. Bwana asifiwe. Haleluya.
turaguhimbaje Mana kuko umugambi wawe usohoye kuri uno munsi wa none. Uhabwa icyubahiro Mana. Ijambo ryawe tugiye kuvuga Mana n'imbaraga y'ubuzima bwacu. Hallelujah. Oh haleluya. Ni ijambo rikomeye Mana. Ni ijambo rizarikiza imitima ibabaye. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Shigwe hejuru Mana. Uyu munsi wa none Mana uhabwa icyubahiro Mana. Mana mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rizaravuga mu ntabari twe. Ahubwo ari wowe uhabwa icyubahiro Mana. Icyubahiro kibi cyawe uno munsi wa none Mana. Gukomera kunesha k'ubugome Mana. Turaguhamagaye Mana. Duhamagaye imbaraga z'Imana. Hallelujah Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Ibitangaza byawe. Utuye mu buturo bw'ijuru. Ubashe kubana natwe Mana. Hallelujah Yesu. Duciye bugufi cyane Mana. Kugira ngo uhabwe icyubahiro. Turagushimira kukuzuye bisi. Amen. Amen. Hapa minota myinshi kandi ndayubahiriza. Nimepewa dakika nyingi na nitakwenda kuongea katika programu ambayo nimepewa. Turashimira ubuyobozi bw'itorero. Tunashukuru kwa niaba ya uongozi wa kanisa. Mungu awabariki. Kubashumba bakuru, kwa wachungaji wakuu kuduheza uyu mwanya ambao wameturuhusu kupata muda kama huu, bicaye muri Diakoni Kado, ambayo kupitia kwa Diakoni Kado Mana ihabwe icyubahiro. Mungu na asifiwe Kandi Mana Yesu umugisha. na Mungu awabariki. Turashimira kandi Muhumure kuko niwe wari wabiteguye. Tunashukuru tena kwa ndugu yetu Muhumure kwa sababu ndiye alitayarisha ujio wetu hapa. Ariko biba ngombwa yuko tugomba kuzana. Ikawa vizuri tuambatane na yeye kamuherekeza ili na mimi niweze kumsindikiza. Kuko n'umwarimu wanje. Ni mwalimu wangu. Mana ihabwe icyubahiro. Bwana na asifiwe. Amen. 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 Ndashimira iminota nk'itanu. Takwenda kushukuru katika dakika 5. Tumara twinjira mu ijambo ry'Imana. Tutaingia katika neno. Kuba tanzi nitwa Dume John. Nitwa John. Tutuye Gasarani dusengera muri Goshen Center. Wanaishi kwa Kasarani, wanashiriki kwa kanisa la Goshen Center. Umugabo ndotse ufite umugore umwe. Ni mume ana mke na mtoto mmoja. N'umwana umwe. Mana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Turashima Imana. Tunashukuru Mungu. Imana yabonye yuko ari byiza. Kwa sababu Mungu aliona ni vizuri umugambi wa iri yakure cyane. Katika mpango wake ubona yuko msitubaha. Mungu akaona ya kwamba leo tuwe pamoja nanyi hapa. Gushima Imana hamwe nawe. Ili uweze kushukuru Mungu pamoja na ninyi. Turashima Imana kubwa Kado. Tunashukuru Mungu kwa niaba ya Kado. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Abenshi bamenye Kado yarakijijwe hano. Wengi walimjua akiwa ameokoka. Twebwe navutse kura sanga Kado ari umuturanyi tubana mu muhana. Tulizaliwa katika kijiji kimoja na huyo Kado. Tukakuwa pamoja. Babanza gufatwa babana badive. Ikakuwa wakati wakaingia katika dini ya wa Seventh Day, yani wa Adventist. Ariko nabibonaga kawa ari kikigari. Lakini nilikuwa naona tu anaendea kwa mambo ambayo hayajui. Uko chogi abagi mu badive bose. Presque ya bose bara. Kwa sababu wale walioenda katika dini hiyo karibu wote walianguka wakatoka katika imani. Ariko ndashima Imana yuko Kado yongeye kuzuka. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Kado aliamka tena. Kaba yashima hamwe nabe. Hata kwa dini hiyo walienda wakiwa ni wapagani ambao hawajaokoka. Bari batarizera. Byaje ari kidini rifite nk'inyungu. Lilikuja kama ni dini ambalo lina faida fulani. Ariko bari batarizera Yesu Kristo. Lakini walikuwa bado hawajamwamini Yesu.
bakaza baje kumwa gasikisi bakaza gusenga. Walikuwa wanaenda kunywa pombe, baadaye wanarudi wanakuja kanisani. Bezimana chubero akije. Bwana tumpe wameokoka. Amen. Haleluya. Turashima kuguyu mwana twazanye wundi hano. Nashukuru kwa bwana huyu ambaye tumekuja pamoja naye. Umugabo nawe arubatse afite umwana. Ni mume ana hata na mke na mtoto. Ariko umwana kuri nje. Nimesema hivyo kwa sababu kwa mbele yangu ni mtoto naye. Amen. Amen. Nawe ndashima yuko yafashwe. Nashukuru Mungu kwa sababu naye aliamini Mungu. Uko twavuye ruguru bakira abana batoya. Kwa sababu tumetoka huko Ushago huko kwetu wakiwa ni watoto wadogo. Usare tumaze kugenda barafatwa. Lakini tulipotoka tukikuja huku walibaki wakiingia katika imani na kuokoka. Imani shimwe. Amen. Kuri ibyo byose dukomere. Kwa hayo yote tupigie Bwana makofi. Hanyuma tusome ijambo ry'Imana. Tutakwenda kusoma neno la Mungu. Bampera umuntu uzi nko gusoma neza umunsi nasenge hano no bisherevera. Yaza soma Biblia neza. Tutakwenda kumomba Reverend atusaidie kusoma Biblia. Kubera ari umunyacubero nkakinini kuturusha bore bundu bizi. Ariko nawe reka dusomere. Twihanganire turashorera. Bwana sifiwe. Somera igitabo cha Samueli wa mbere. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 11 no 12. Mlango wa 11 na mstari wa 12. Samueli wa mbere 11:12. Samueli wa kwanza 1 no 12. Sura ya kwanza mstari wa 12. Tusome Samueli wa mbere 1:12. Nuko akomeza gusenga cyo imbere y'Uwiteka. Nuko akomeza gusenga cyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Eli yitegereza umunwa we. Kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we. Kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we. Iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi rye tirihinguke. Iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi rye tirihinguke. Icyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Icyo cyatumye yibwira ko yasinze. Eli yibwiye yuko Hana yasinze. Amen. Nuko Eli aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe? Amen. Mbese waretse vino yawe? Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Tugiye kuvuga ijambo ritoya kwibutsanye gatoya. Muri urugendo nukibutsanye. Tutakwenda kukumbushana kidogo kwa safari hii ya kwenda mbinguni. Ijambo ryo gusenga Imana. Ni neno la kuomba Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Turagenda dusoma Revera bamrekere iyo mikrofone aragenda dufasha mu bindi bice. Atakwenda kutusaidia tukienda tukiomba Reverend atakuja kutusaidia baadaye. Gusenga, kuomba ni igikorwa, ni kazi. Bwana sifiwe. Amen. Kidapfa gukora umuntu wese uko abishaka. Ni kazi ambayo mtu hawezi kufanya namna anavyopenda mwenyewe. Gusenga, kuomba ni igikorwa kandi ni kazi umuntu wese, mtu yoyote yozuka gusa ntapfe kuvuga ngo agiye gusenga, ambaye hawezi kuamka kama atakavyo aseme naenda kuomba. Kuko mu gusenga hari abemera gusenga, kwa sababu kuna wale wanakubali kuomba Yesu Kristo, kumuomba Yesu, hakaba n'abandi batamwemera, na kuna wengine ambao hawajamwamini. Kandi purusa nyinshi na percentage nyingi sana nizo zitemera Yesu Kristo, ni za watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo, nizo zitemera dusenga Yesu Kristo, ni watu ambao hawawezi kuomba wakimuomba Yesu Kristo. Muguse hari abantu benshi bafite ibyo basenga, kuna watu wengi wana mambo mengi ambao babitsikamyeho na mambo hayo wameyashikilia sana. Amen. Bwana sifiwe. Kandi yababereye Imana na imekuwa kama ni Mungu kwa ajili yao. Biblia isivuga, Biblia imesema ya kwamba Imana za bamwe ngo zabayinda, Mungu wa wengine ni tumbo zao. Imana tubabarire. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kubera kutamenya gusenga Imana, kwa sababu ya kutokujua
kuomba Mungu, bamwe biremeye izindi mana nizo zisengwa iwabo. kuna wengine wamefanya miungu ndiyo wanaabudu huko kwao. Amen. Ariko ubu nyine tugiye kuvuga gusenga uko ariko n'akamaro ko gusenga naho dusengera n'uko twosenga. Tutakwenda kuzungumza kuhusu maombi na namna ya kuomba na mahali ambao inastahili tuombee. Aha twasomye Hapa ambapo tumesoma, Ana yari umugore, Ana alikuwa ni mwanamke, ariko yari umugore udafite umwana. lakini alikuwa ni tasa, hana mtoto. Ururimi rwacu tuza tuvuga ngo yari ingumba. Kwa ulimi wetu kwa Kiswahili ni tasa. Amen. Amen. Kandi si wowe warabishatse kugira ngo abe ingumba. Na tena si mapenzi yake ili Ana akuwe tasa. Umugabo wiwe biba ngombwa yuko ashaka undi mugore. Ikambidi mmewe atafute mke mwingine Witwaga Penina, ambaye alikuwa anaitwa Penina. ariko Ana, Lakini Ana kandi yari amaze kuba umuntu mukuru muri ya myaka tuzi yuko umuntu atobyara. alikuwa kwa kiwango cha miaka ambayo tunajua ya kwamba hawezi hata kuzaa. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Yari umuntu ufite imyaka myinshi, Alikuwa na miaka mingi itamwemerera kubyara. ambayo haimkubali kuzaa. Sterilite yiwe ntiyari yemerewe kubyara. Yaani huo utasa wake haungemkubalia kuzaa. Ariko Lakini yigira inama yo gusenga Imana. yeye mwenyewe akatafuta shauri ya kwenda kumwomba Mungu. Mwumva akamaro ko gusenga Imana. Hapo mtasikia maana ya kuomba. Haleluya. Hallelujah. Aravuga ngo kubera yuko muri siyanse bidashoboka yuko umugore ufite imyaka ingana gutya yobyara, Kwa sababu katika sayansi mtu ambaye ana miaka kiwango hicho hawezi kuzaa. ariko mu bumana mu gusenga Imana byoshoboka. Lakini akajua ya kwamba katika maombi kila neno Iyo usenga linawezekana. Imana muvandimwe, Ukiomba ndugu yangu, mu gusenga Imana ntakinanirana. katika maombi hakuna Mu gusenga lisilowezekana. Imana ntihabahoya. Katika maombi hakuna lisilowezekana. Hakuna hapana. Uramenya ariko si ugupfa gusenga. Lakini ujue kwamba si kuomba namna utakavyo wewe. Amen. Amen. Biblia zivuga Biblia inasema ngo amasengesho y'umunyabyaha maombi ya mwenye dhambi ngo ni ikizira ku Mana. ni hatia mbele za Mungu. Ushobora gusubizwa afite ibyaha. Hawezi kujibiwa kwa maombi yake akiwa na dhambi. Bigaragara ko Ana yari akiranutse, Kwa sababu Ana inaonekana ya kwamba alikuwa mteule. akomeza gutotezwa na Penina, Hata ijapokuwa Penina aliendelea kumdhulumu, ariko yarabyihanganiye, lakini aliendelea kuvumilia. asenga Imana. Akaomba Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Biblia yambwiye Biblia imesema ya kwamba umugabo we Elukana mmewe Elukana yakaza agenda ngo akamubwira ngo ihangane bizakunda ihangane. alikuwa Yahoraga yihanganisha umugore wiwe, alimwambia Ana, vumilia, mambo yatawezekana. ariko Ana ngo aje gusenga. Lakini Ana alipoenda kwa maombi, Haleluya. Sema amen. amen, Tiyagira uwo abibwira, yeye hakumwambia mtu yoyote. tiyabigira urugambo ngo agenda avuga ngo shewe Imana yanyimye umwana. Haya kukuwa maneno, alienda kizungumza ya kwamba Mungu hajampea mtoto, Abigira ibanga ryo mu mutima we. lakini ilikuwa kama siri ya roho yake. Haleluya. Amen. Abigira ibanga ryo mu mutima we, Ikawa ni siri ya roho yake. bigera wazaza asenga atabumbuye akanwa, anyeganyeza iminwa. Ikafika wakati aliingia kwa maombi bila kutamka maneno, midomo yenyewe ndio ikitingika. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko Ana ngo akomeza gusenga Biblia imesema kwamba Ana akaendelea kuomba Mungu imbere y'Uwiteka. mbele za Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Akomeza gusenga imbere y'Uwiteka, Akaendelea kuomba mbele za Mungu. atabigize ngo abigire nk'ikintu gisa n'ikihurire n'ishami runaka ngo bimufashe gusenga. Hakufanya kitu ili ambatane na wengine wengi waombe pamoja, lakini alifanya kitu cha kuomba upekee. Kuko tubimenyereye twebwe. Kama sisi tumezoea. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Warasenga, Akaomba. asaba Imana, yari afite icyifuzo. Alikuwa na hitaji akiombea Mungu, akiomba mbele za Mungu. Kuko cyari kizwi yuko nta mwana yari afite. Ilikuwa imejulikana ya kwamba Ana hana mtoto.
Amen. Amen. Aje imbere y'Imana ngo asenga cyane ababaye. Akaenda mbele za Mungu akaomba akiwa na huzuni. Ero mutanzi amubonye Eli kuhani alipomwona, kuko iwe yibwiye yuko yasinze, kwa sababu yeye alidhani ya kwamba amelewa, ariko yari afite ikintu mu mutima wiwe, lakini si ulevu, bali alikuwa na kitu rohoni kitari kumwemerera gusinda, kitari kumwemerera kumwizoga, ambacho hakimkubalie kunywa pombe. Amen. Mu buzima busanzwe iyo umuntu afite ikibazo, Katika maisha ya kawaida, mtu akiwa na shida, umuntu uri normal, mtu ambaye ni mtu timamu, ufite ikibazo kimuremereye, ambayo ana shida fulani ambayo imemlemea, sinzi uko yofata umwanya ngo aje mu kabari. sijui kwamba anaweza kushika muda na kwenda huko kwa baa kunywa pombe. Hari abandi babikora ngo niko kumara stress. Kuna wale wanafanya hilo waende wakunywe pombe kwa ajili ya kumaliza stress. Ufite ubwenge buri ku murongo Ni neza, mtu akiwa na akili timamu, wakijijwe wakiriye Yesu, ambao ameokoka akampokea Yesu kama mwokozi wake, azaje gusenga Imana. akiwa katika shida hizo, yeye huenda katika maombi. Amen. Amen. Ikibazo ufite, Shida niko nayo, ikibazo ufite shida uko nayo, kijya cyananiranye, ile ambayo imeshindikana, kijya cyananiranye iwanyu, kile ambacho kimeshindikana kwenu, kijya cyananiranye mu muryango wanyu, ufite n'ibintu byinshi cyane, kile ambacho kimeshindikana kwa familia yenu, hata ni tajiri. uyu mugoroba wa none Leo, jioni ya leo, ndagusaba kugenda gusenga. na kuomba kitu kimoja, nenda katika maombi. Amen. Amen. Kandi amasengesho ya wenyine, Na tena maombi ya kiupekee, ariko nibinanirana na ukiona hayawezekani, ziyambaza abakozi b'Imana, na uite hata watumishi wa Mungu wakusaidie kwa maombi, kizakemuka. na shida hiyo itatatulika. Haleluya. Amen. Akamaro ko gusenga, Maana ya maombi, gusenga kurakiza. maombi yanaponya. Amen. Amen. Gusenga kurakiza. Maombi yanaponya. Dusomere Yesaya 38 gutangirira uwo murongo umwe. Yesaya 38 mstari wa kwanza. Gusenga kurakiza. Maombi yanaponya. Hakuna akamaro ko gusenga Imana. Tunazungumza kuhusu faida ya kuomba. Gusenga kurakiza. Maombi yanaponya. Yesaya 38 Yesaya 38 n'umurongo wa mbere na mstari wa kwanza. Muri iyo minsi Ezekiya aragwara yenda gupfa. Muri iyo minsi Ezekiya aragwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Bukeye umuhanuzi Yesaya aragenda aramwegera aramubwira ngo, Uwiteka aravuze ngo, tegeka ibyizu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Ezekiya yerekeye ivure atakambira Uwiteka. Amen. Bwana sifiwe. Ezekiya yaragwaye. Ezekiya alikuwa mgonjwa. Bavuze ngo gusenga kurakiza. Tumesema kwamba maombi yanaponya. Bwana sifiwe. Wewe ufite uburwayi bwananiranye, na magonjwa ambayo yameshindikana, ufite ikibazo cyananiranye, na shida ambayo imeshindikana, uburwayi bw'isigiye bwarananiranye, magonjwa ambayo ushobora no ku bitaro nenda bikanga, magonjwa umeshindikana ukaenda hospitali ushe mu bitaro byo gusenga Imana, inakubidi uende katika hospitali ya maombi. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Gusenga Imana kurakiza, kwa sababu maombi yanaponya. Ezekiya yaragwaye imyaka myinshi. Ezekiya alikuwa mgonjwa miaka mingi. Umuhanuzi atuma umuhanuzi, ikafika wakati Mungu akamtuma nabii kwake watunganya urugo rwiwe ili aweze kutengeneza mambo ya familia yake, aragabana ili aweze kuwaaga watoto abasezere na aweze kuwaaga, ariko ngo yigira inama, lakini akawa na shauri ndani mwake, akagusenga Imana, akaenda katika maombi. Imana iri mu ijuru, Mungu aliye mbinguni. Haleluya. Haleluya. Imana iri mu ijuru, Mungu aliye mbinguni iramwumva, akasikia maombi yake. umuhanuzi akiri mu nzira, akati nabii alikuwa akikaa njiani, kubera yagize inama yo gusenga Imana, kwa sababu alifanya shauri ya kwenda kwa maombi, kandi amenya yuko Imana ari ishobora kumukiza, kwamba Mungu ndiye anaweza kumponya biciye mu gusenga Imana, kupitia katika maombi, biciye mu kwinginga Imana, katika kumsihi Mungu. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Tumpe utukufu. Haleluya. Haleluya. Asenga
asenga Imana, akaomba Mungu, Imana iramwumva. Mungu akasikia maombi yake. Umuhanuzi akiri mu nzira atarashika, Wakati nabii alikuwa kingali njiani hajafika nyumbani, ijwi riramubwira ngo garuka. sauti ya Mungu ikamwambia Ijwi nirudi. ry'Imana Sauti ya Mungu, rizaryumva uwasenze. yule anaweza kusikia sauti ya Mungu ni yule aliomba. Amen. Amen. Umuntu Imana yumva Yule ambaye Mungu anamsikia ni umuntu wasenze Imana. ni mtu ambaye aliomba Mungu. Imana iravuga ngo kubera yuko watatse Mungu akasema kwa sababu umelia kubaho kwawe katika maisha yako, nyongeje imyaka 15. nimekuongezea miaka 15 ya kuishi. Wewe ufite ikibazo, Unaweza kuwa una shida, ikibazo sana nirane hano hanze. ni shida imeshindikana hapa nje. Nienda wagiye Kenyatta birananirana. Nenda Kenyatta ikashindikana. Ugenda Agakani kuko tuzi ariho wakomeye. Nenda hata Agakani. Izere Imana uyisenge. Tunakuomba amini Mungu na uombe Uraki. na utapona. Amen. Gusenga kurabohora. Kuomba kunafungua. Bwana sifiwe. Eh. Reka mpavuge nyihuse. Paulo na Sila basengera umugwayi, baramusengera yararwaye amapepo aho ngaho. Kuna mtu alikuwa na ugonjwa, alikuwa na mapepo, akamwombea. Kuko uwo muja ngo yari afite inyungu afitiye basebuja, Kwa sababu huyo alikuwa ana mafaa na faida kwa bosi wake. kwenda mapepo, Lakini walipomfurusha ndani mapepo hizo, barabafata Paulo na Sila wakashikwa, abajana muri gereza, wakawekwa gerezani. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Babajana muri gereza, Wakawekwa gerezani, ariko bigeze mu gicuku mu rukerera, lakini ilipofika usiku wa manane, bari bafunzwe, bari barimo iminyururu, walikuwa wamefungwa na minyororo, bigira inama yo gusenga. lakini wakafikiria kuhusu maombi. Biblia ivuga ngo Biblia inasema ya kwamba bararirimba, waliimba, uzindi imbohe zirabumva, hata wafungwa wengine ndetse wakawasikia, n'iminyururu bari baboshinzwe iradohora. hata minyororo ilikuwa ni mafunga ikaanza kukatika. Umuzamu wari utunze ahantu, Yaani security alikuwa hapo kwa mlango, yari atarizera umwami Yesu, alikuwa hajamwamini Yesu, yahavuye yizera umwami Yesu. lakini aliondoka mahali hapo akisha kumwamini Yesu. Kandi ndangirize hano hantu gusa, Acha nimalizie hapa. gusenga kurarima. Maombi yanaomba. Dusomye mu gitabo c'abami ba mbere, Tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 18:38, 18 na aya 38. ijambo ry'Imana ryarambwiye Neno la Mungu linisema ya ngo kwamba umwanya umuriro uramanuka. saa hiyo moto ikashuka. Sema amen. Umuriro uramanuka uvuye mu ijuru, Moto ikashuka kutoka mbinguni kubera gusenga Imana, kwa sababu ya kuomba Mungu. kubera isengesho umuriro Kwa uraremeka. sababu ya maombi Mungu akaumba moto, Bitwika igicaniro, na moto hiyo ikaenda kuunguza ingabo madhabahu. z'abari zari zakiriweho zigeza saa 9. Wanabii wa Baali ambao walishinda siku nzima hapo wakiomba bila kusikiliza. Ntibumviwe kubera yuko nta mana baza basenga yotanga umuriro. Mungu hakuwasikia kwa sababu hawana Mungu ambaye anajibu kupitia moto. Imana yorema umuriro ni Imana imwe. Mungu awezaye kuumba moto ni Mungu mmoja. Igatanga igisubizo, Ni huyo ambaye anapeana jibu ikierekana na anaweza kujidhihirisha kamenyekana na kuweza kuonekana. Haleluya. Haleluya. Niyo Mana rero Mungu huyo yiyerekaniye ku musozi Karumeli, ni Mungu ambaye alionekana kwenye mlima wa Karmeli. yiyereka Eliya Alionekana ubwo bari bagiye guhangana n'ingabo za Baali. wakati walikuwa wanaenda kupigana na watu na wanajeshi wa Baali. Ikintu cyari kigoye kuremeka wari umuriro. Kitu ambacho kilikuwa ni kigumu kuumbika ni moto. Umuriro umanuke, Moto ushuke. tuziko umuriro uzikomezwa. Tunajua ya kwamba moto huwa watu wanakonga moto. Cyari ikintu kigoye. Ilikuwa ni kitu si kawaida. Ingabo za Baali, Watu wanaabudu miungu ya Baali, abaza basenga Baali wale barasenga. waabudu miungu ya Baali. Yari yarababwira ngo ahari Imana yanyu yazidutse.
Elia aliwaambia inawezekana Mungu wenu ameenda kwa safari, lakini Mungu wetu hawezi kwenda kwa safari. Yeye ni macho usiku na mchana. Bwana sifiwe. Amen. Ariko ngo Elia gihamagara Imana yo. Lakini Elia alipoanza kumuita Mungu wa mbinguni, uwo mwanya umurura. saa hii moto ikashuka. Nagusaba gusenga. Ninakusi uombe Mungu. Mugusenga. Katika maombi niho habisubizo. Kuna majibu. Mugusenga. Katika maombi. Mugusenga. Katika maombi niho tuza duherezwa ibyo twifuza. Hapo ndipo tunapata majibu ya mahitaji yetu. Biblia isivuga. Biblia inasema ya kwamba mugusenga sho y'umunyabyaha ni ikizira. Maombi ya mtu mwenye dhambi ni hatia mbele za Mungu. Iki gitondo cha none, asubuhi ya leo, nimba utari mu murongo mwiza, kama wewe hauko katika nafasi nzuri, ukaba waje gusenga Imana, umekuja kuomba Mungu, utari mu murongo w'abana babaje mu ijuru, wewe hauko katika njia ya kwenda mbinguni, ureke kwirusha, unajichosha bure. Ugarukire Imana, rudilia Mungu, ugarukire Imana, rudi mbele za Mungu, usenge, uombe kugira ngo usubizwe, ili uweze kujibu. Kubera ko ari mu mwanya wa mu gitondo, sababu ni muda wa asubuhi, hari umugoroba dushobora kwita ngo ni umugoroba w'amashimwe. Kuna jioni tunaweza ita jioni ya shukrani. Tuza gushimiraho, tutakuja kushukuru, bise tuza gukora igikorwa nyaco catuzanye, tutakuja kufanya ile kazi ambayo inafaa, ile ambayo imetuleta. Hanyuma turaza gukomeza n'izindi za gahunda, halafu tutakuja kuendelea na program zingine. Kuri ubwo dushimiye Imana yatuyoboye tukaza tugashikana amahoro. Tunashukuru Mungu ambaye ametuongoza tukafika mahali hapa salama. Tugasanga namwe muri bazima mwese. Tumepata nyinyi wote mkiwa uhai. Imana nishimwe. Mungu apewe sifa. Icya kabiri, jambo la pili, turashimira ubuyobozi bw'itorero. Tunashukuru kwa ajili ya viongozi wa kanisa bwatwizeye bukaduheza uyu mwanya, wametuamini wakatupa muda huu. Birashoboka kuko yawezekana ya kwamba batoduheza, hawangetupa nafasi hii. Aha hantu haragoye cyane, mahali hapa si mahali pa kuzoea. Ku mpamvu zuko barashobora kuduheza umwanya hano tukavugira ijambo rigasenya imitima y'abakristo. Wanaweza tuambia tunene neno halafu liweze kuharibu mioyoni za Wakristo. Ariko Imana yabahaye kutwizera mukaduha gatuti. Lakini Mungu ambaye amewapea kutuamini na mkatupea kusimama hapa, ibahemigisha, awabariki sana. Turashima muvandimwe Kado. Tunashukuru ndugu Kado, batubereye ikiraro cyo kugira ngo tube hano hantu. Amekuwa bridge ili tuweze kufika hapa. Imana yamujure muhimugisha. Mungu akubariki sana. Tugiye kwinjira mu ijambo. Tunataka kuingia katika neno. Tuvuze ko tuza gushima ni mugoroba. Tumesema tutakuja kushukuru hapo jioni. Dufite amashimwe mu buryo bwinshi. Tunazo shukrani aina tofauti. Ariko Imana yo mu ijuru iraza kuduheza uburyo n'umwanya. Lakini Mungu wa mbinguni atatupa muda nafasi kugira ngo tuze kubigeraho byose, ili tuweze kufikia mambo hayo yote. Umusonyi mwiza nadusomere mu gitabo cha Luka. Anayejua kusoma vizuri asome katika Injili ya Luka 15 umurongo wa mbere arageza ku murongo wa 10. 15 haya yake ya kwanza na hadi 10. Nanone turaza gusaba muvandimwe Dume. Ndugu Dume arasoma Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Tasoma katika Injili ya Yohana 17 no ku murongo wa 18 arageza kuri 20. 17, 18 hadi 20. Eka kumve revera nanone mwiteguye nadufasha bari wese. Yule ambaye ako tayari anaweza tusaidia. Luka 15 murongo wa mbere kugeza 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Aravuga ngo nuko abakoresha bikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati uyu yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Abacira uyu mugani ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasige izindi 99 mu gasozi akajya gushaka yazimiye kugezaho ari buyibonere? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye,
yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihanye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Cyangwa umugore waba afite ibice 10 by'ifeza yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza agakubura mu nzu akagira umwete wo gushaka kugezaho akibonera. Iyo akibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko nabonye igice nari nabuze. Ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihanye. Amen. Amen. Yohana 17 no ku 18. na karindwi no ku 18 Yohana havuze ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi, kandi naje niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe kuko uri muri nje na data, uri muri nje data naje akaba muri wewe, ngo nabo bamwe muri twe. Amen. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Tugiye kuvuga gusa bukeya ku ntego yari yarazanye Yesu. Tunasema kidogo, tutazungumza kidogo kwa kile ambacho kilimfanya Yesu akuje. Turavuga gatoya ku ntego yazanye Yesu hano ku isi. Tunasema lengo kuu lililofanya Yesu Kristo akuje hapa duniani. Tumara tuvuga icyo Yesu yadusigiye gukora hano ku isi. Alafu tuseme kile Yesu ametuachia tufanye hapa ulimwengu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu yazanye intego imwe gusa hano ku isi. Yesu amekuja na lengo moja hapa duniani. Ariko amaze kugera hano ku isi, lakini alipofika hapa ulimwengu, Yesu yahindutse ibintu byinshi. Amekubadilika mambo mengi. Yesu ijambo ry'Imana rizarivuga ngo nije mutsima wavuye mu ijuru. Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye mkate uliyetoka mbinguni. Ngujyaho anayekula kwake hasongera gusonza ukundi, hata kuwa njaa kamwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rigasubira rikavuga ngo nije mazi y'ubugingo. Neno la Mungu likasema mimi ndiyo maji ya uhai. Kumba kuri ayo mazi, anayekunywa maji haya hasongera kugira inyota ukundi, hata kuwa na kiu kamwe. Asifiwe sana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rigasubira rikavuga ngo Yesu, Biblia ikasema kwamba Yesu niwe nzira n'ukuri, Yesu ndiye njia na uhaki n'ubugingo, tena na uzima. Yesu amaze kugera hano ku isi, alipofika hapa ulimwengu, yahindutse inzira, alibadilika kuwa njia. Kuko yaravuze ngo ni sherembo, alisema mimi ndiyo njia, ushaka niyinjire, anayetaka aingie, imiryango irakinguye, milango iko wazi. Asifiwe sana. Haleluya. Kwa Imana icyubahiro. Tumupe Mungu tu. Haleluya. Ni sherembo, mimi ndiyo njia, ushaka niyinjire, anayetaka aingie, imiryango irakinguye, milango iko wazi. Yesu amaze gutora urugenzi n'abigishwa be, alipoanza safari pamoja na wanafunzi wake, anashudika cyane n'abapagani, alikuwa anaona akiambatana sana na watenda dhambi ndetse n'abakoresha bikoro, na wale watoza kodi. Noneho ngo abigishwa baratangara cyane, wanafunzi wakashangaa sana, kuko ntibari bazi misiyo yamuzanye, kwa sababu alikuwa hajajua lengo kuu. Yaratarababwira misiyo yamuzanye, hakuwa amewaambia mission ambayo, ariko misiyo, ijambo ry'Imana ryavuze ngo misiyo yazanye Yesu. Biblia inasema kwamba mission ambayo imeleta Yesu Kristo, ushaka icyazimiye, alikuwa anatafuta kile ambacho kimepotea. Yesu aturira mugane, Yesu akitoa hiyo mezali, nasonye ari igitabo nasonye, kuna kitabu ambacho nimesoma, kirambwira ngo yawuciriye abungeri, amesema itoa kwa ajili ya wachungaji ndetse n'abacuruzi bashoye amafaranga yabo mu gucuruza intama ndetse n'ibisa n'intama, na wale wametoa pesa yao kuuza. Noneho ngo batangara cyane ngo Abafarisayo ngo bibaza uwo ari we, wakashangaa sana Wafarisayo, baravuga ngo uyu muntu kiaza kumuhanuzi, mtu huyu angekuwa nabii
Mutaba ariko asangira n'abakoresha bikoro. Hangekuwa anakaa pamoja na watoza kodi. Tibari bazi misiyo ya Musa. Hawako wanajua mishoni yake ambayo. Ariko maze kubabwira misiyo ya Musa nye. Alipoambia mishoni yake. Barababwira ngo se ninde mwungeri. Akawaambia nani mchungaji? Waba ufite intamishana. Anaweza kuwa na kondoo 100. Imigatakara. Moja iweze kupotea. Hagasigara 99. Baki 99. Watasubire ngo aje gushaka ya ntamazi. Alafu akose kurudi kutafuta hiyo kondoo ambayo imepotea. Nabonye ko Yesu yumvise ko abagore batozumva. Amesikia kwamba wamama hawezi sikia. Ababwira amakuru y'igiceri. Akawaambia habari kuhusu coin. Igiceri nico abagore bokumva ndetse n'abagabo. Coin ndio kitu wamama wanaweza sikia pamoja na baba. No, baravuga ngo se ninde hoteli tamimwe yazimiye umugongo. Nani anaweza mpea mgongo kondo moja ambaye imepotea? Abaragiye ko barazumva. Wale ambao wamechunga wamesikia. Inyana ya kazibu kidashitse. Kitoto cha ng'ombe kilikuwa kimezaliwa kama haijakomaa. Ukachikorera ukwezi kose muri ko mugenda mwe. Unaibeba kwa mabega mwezi mzima. Nibyo. Ni hivyo. Naribajije ngo se intama ni iki? Nimefikiria kondoo ni nini? Intama kondoo izihuna. Kondoo huwa inazuba. Izihuna. Huwa inazuba. Ico cyatumye wenda atanga umugani ku ntama. Ndio maana labda ametoa mezari. Kubera ko intama itakaye gusa bukeye. Kwa sababu kondoo ikopotea tu kidogo. Zirindagira tizimenye yishi. Huwa inapotea bila kujua mahali naenda. No. Sasa kandi intama tena kondoo iyifashwe ni nyamaswa yari yo yose. Ikishikwa na nyama fulani ama simba fulani tizishobora guhebera. Huwa haiwezi kuongea ama kujitetea. Inanyamaza. Inatulia tu inakuliwa mpaka inamaliziwa. Abacira uwo mugani. Akawatolea mezali huo. Yarambwiye ngo akawaambia hivi. Naje kwisi gushaka bakiranutse. Sijakuja hapa ulimwengu. Ahubwo naje kwisi gushaka abanyabyaha. Nimekuja kutafuta wale wanasangira n'abanyabyaha. Ndio maana mnaona nikiketi. Ndio mubona agendana n'abanyabyaha. Ndio maana natembea na wao. Nuko ariyo ntego imwe yaza. Sababu ndio lengo langu kuu ambayo imenileta. Naratangaye cyane. Nimeshangaa sana. Arababwira ngo yabonye yantama. Akiona ile basaza yifashe neza yirengeje. Anakuja tu ameshika. Bakayishitse imbere y'abaturanyi. Anaifikisha mbele y'abaturanyi. Bakababwira ngo muze dukore ibirori nabonye yantama. Tufanye sherehe kwa sababu nimepata kondoo. Yaza babwira ngo mbonye umwe wazimiye gusa. Nikiona tu mmoja umwe wazimiye gusa iyo muzanye. Mmoja tu abamarayika n'Imana. Nikamuunganisha na baza bahaguruka mu ijuru. Abamarayika wa malaika na Mungu. Baza bahaguruka mu ijuru bakishimira yantama. Wanasimama wanafurahia kondoo moja. Ababwira amakuru y'igiceri. Akawaambia habari ya coin. Naratangaye ndahumira. Igiceri. Coin. Igiceri. Tenbo ariko bizazumvikana ko ari 99 kama ni tenbo wasanga ari rushiri zambara ko rushiri inaweza kuwa kuko ngo ni 99 ni 99 ariko ngo uwo mugore lakini huyo mama yakubuye inzu alifagia nyumba akuraho ibintu akaondoa kila kitu yatsita akakonga akawasha mwangaza inzu zakera birashoboka ko zitagira chambre na salle. Nyumba za kitambo inaonekana zilikuwa na bedroom ama sitting room. Yari chambrette. Ilikuwa tu sita. Hallelujah. Kandi tena Biblia inasema ngo yakijitara arashaka. Biblia inasema aliwasha mwangaza akafagia. Umukungu arakubura. Akafagia katika ariko ashaka igiceri. Akitafuta hiyo coin moja. Uko Imana isigenze iri kishaka. Hivyo ndivyo Mungu anafanya akitafuta mtenda Bwana sifiwe. Hallelujah. Wewe kwigerera Kalvari. Ukifika hapo Kalvari. Ubona ukuntu Yesu yari afite ubuhahari. Unaweza ona vile Yesu Ogera Kalvari. Ukafika Kalvari Yesu yari afite. Unaweza kubitika abanyamahwa. Bamukubita icumu mu rubavu. Akimufisha kamba jani nini? Ubwo n'ubuhari yari afite gusa gushaka. Alikuwa nayo tafuta hiyo kondoo ambayo imepotea. Kwezi Imana icubahiro. Mupe Mungu tu. Hallelujah. Mwakomeza arashaka arakubura arashaka. Akatafuta tena akatafuta. Bwana sifiwe. Hallelujah. Imana imaze kurema ibintu byose. Mungu alipoumba mambo yote. Yaravuze ngo tureme umuntu. Alisema tuumbe mwanadamu. Kandi uwo muntu. Tena huyo mtu. Tumureme mu shusho yake. Afanane nasi. Nubwo umuntu yazimiriye Musa akagenda akajira hiye. Hata kama amepotelea kwa zamba kaenda. Ariko abafite ishusho y'Imana. Lakini kuna uso wa Mungu. Imana ikomeza kumubona ishusho yayo. Mungu anamuona kama uso yake. Wa mugore ngo amaze kukibona. Mama huyo alipopata koini hii. Umugore akora umunsi mukuru wa Tenbo. Akafanya sherehe kwa ajili ya Tenbo. Cyangwa bawe. Ama alikuwa anawaambia agaciro zamani umunyabyaha afite mwenye zambi ana. Biblia jambo y'Imana rizana ngo yasaze kwigaragura. Biblia inasema kwamba amepata
tukiwa mwivata tukiwa wenye dhambi wadukuramo akatuondoa baratweza akatutakasa. haleluya Haleluya. wa mugore niyo yasangaga cya giceri cyaguye ahantu habi, Huyo mama angepata coin kiwa imeanguka mahali pabaya, imyanda yari kugitora akacoza, hata kwa uchafu angeichukua tu aioshe, yari kucoza angeiosha kuko yagikoreye munsi, kwa sababu alifanyia sherehe. yahamagaye abaturanyi arababwira ngo muze, Ameita majirani kuambia kujeni, John muone, kuja muone, muze murebe. kuja muone. Niko mbona Yesu Kristo nawe Ni hivyo Yesu Kristo pia niyo yeye tuyu munyabyaha umwe akamugarura akichukua mwenye dhambi moja na kumrudisha mwijuru ngo bazabahaguruka bagaheza Imana icumi. Mbinguni wanasimama wanamupa Mungu utukufu, kubera ko kwa kuwa intego yamuzanye ayigezeho, lengo lake likiwa imemleta imeifikia. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu yazaga igiceri, Yesu alikuwa anafananisha coin. igiceri kiza kigira agaciro kubera ko Coin ina dhamani kwa sababu kashe y'igihugu iko na hiyo signal ama stamp ya nchi. nicyo kiza gituma igiceri kigira agaciro. Hiyo ndio inafanya coin kuwe na dhamani. Natwe ikiza gituma tugira agaciro kandi turi abanyabyaha, Kinachofanya tuwe watu wa dhamani tukiwa wenye dhambi nuko turiho amaraso ya Yesu kwa Kristo, kuwa tunayo damu ya Yesu nuko Kristo. turiho amaraso ya Yesu Kwa Kristo, sababu tunayo damu ya Yesu Kristo. nicyo kiza gituma tugira agaciro, Ndio maana tunakuwa watu wa nicyo dhamani. nicyo cyatumye kadagira agaciro. Ilifanya Kadoa kuwe mtu wa dhamani. Narabaze ejo bundi Nimehesabu juzi nsanga ikintu nayewe Kado yakoze gusa, nikasahau ona kitu yenye Kadoa hajafanya. nacyo sinzi, narashidikanije. Sijui nayo nimesita sijui kama hajafanya. Nuko yarisha umuntu, Ni kwamba hajaua mtu, ibindi byose yarabikoze, lakini mambo yote ametenda. ariko data Lakini Mungu wetu umurabira hirya akiangalia huko amubona ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, nikaona kuna signal ya Yesu Kristo. aravuga ngo sinorekera Kado, Akasema siwezi acha Kadoa kwenye dhambi. aremera aricwa, Akakubali akauliwa, akubitwa icumu mu rubavu. akadungwa mkuki kwenye mbavu. Nasomye igitabo Nimesoma kitabu kirambwira ngo kubera urukundo Yesu yari afite, kaniambia kwa ajili ya upendo Yesu Kristo nuko iyo alikuwa haza kuba haranazimiye n'umunyabyaha umwe gusa, ingelikuwa amepotea mwenye dhambi moja tu, aba yaremeye agasiga ubwiza yari afite, angeacha uzuri wake akaza kumushaka, akuje kumtafuta, kuko Yesu yari afite urukundo kwa rukomeye. sababu Yesu alikuwa na ile upendo. Igiceri ngo cyagereranyaga ngo amaraso atubaho ya Kristo, Coin ilikuwa inafananishwa na damu ya Yesu Kristo. kandi igiceri Tena coin cyagereranyaga umupagani ilikuwa mfano wa mtenda dhambi, uriya hirya ntacyo bimbwiye, yule ambaye ako huko mbali na hakuna kitu inamuhusu, wamaze kubatwa n'ibyaha, yule ambaye amekuwa mtenda dhambi, atoba agitegereza gusanga Imana, mwenye hawezi fikiria kumfuata Mungu. ariko Yesu wenyine araza aramushaka, Lakini Yesu pekee akaja kumtafuta, aramubona. akamuona. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Dawidi amaze gucumura, Daudi alipotenda dhambi, yasenze Imana aravuga ngo ma aliomba Mungu na kusema, Mungu mushake nk'intama imwe yazimiye. unitafute kama kondoo moja ambaye imepotea. Imana nizi dushaka, Mungu ndiye huwa anatutafuta. Imana nizi dushaka, Mungu ndiye huwa tutafuta. ntituza dukizwa Si hatuokoki kugira ngo Imana idukunde, ili Mungu atupende. ahubwo Imana iziduhishurira urukundo rwa iriya hirya turi. Mungu anatufunulia upendo wake kule ambapo Tugakizwa. tumepotelea, alafu tunaokoka. Imana Mungu, Biblia ivuga umwana w'ikirara Biblia inasema huyo mtoto mpotevu ngo yasabye ubutunzi kwa se, aliomba mahali kwa baba yake, aragenda arabwona iriya hirya, akaenda karibu huko mbali. amaze kumumara Alipomalizia ngo yifuza ngo atangira kwifuza, aje guhakwa ku ngurube. akaanza kutamani chakula ya nguruwe. Ariko sinzo mvuga cyane, murabizi Sio hivyo, nitazungumza sana. Imana imusangayo, Mungu akampata huko, imuhishurira urukundo rwayo, ikamfunulia upendo wake, imuhishurira urukundo rwayo. ikamfunulia upendo Uwo wake. mwana baratekereza, Mtoto huyo akafikiria, areka mpaguruke wacha nisimame je kwa data mubwire. niende kwa baba yangu nikamwambie. Imana yari yamushimira urukundo rwayo, Mungu alikuwa amemfunulia upendo wake, barahaguruka akasimama baja kwa Sara amubwira ngo nagucumuyeho. akaenda kwa baba yake akamwambia, baba, nimekosea. Bwana asifiwe. Haleluya. Ageze kuri se, Alipofika kwa baba yake, isamwere ku rukundo rwayo, baba yake akamuonyesha upendo bamurangije wake. ari kure cyane, Alimtazama akiwa mbali sana, baramwishimira, akamfurahia, baramubabarira. akamsamehe. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana iduhishurira urukundo rwayo Mungu atufunulie upendo wake kugira ngo dushobore gukizwa. ili tuweze kuokoka. Intama yazimiye Kondoo aliyopotea yashushanyaga ilikuwa na mfano
umukristo umupagani mtenda zambi ushaka gukizwa ariko utomenye yaje, ambaye anataka kuokoka lakini hajua anaweza elekea pande gani. Imana yo mwijuru iramusanga, Mungu wa mbinguni akamfuata, baramutora, akamchagua, biramurengeza, akamchukua, akamuinua, umujana muri 99, peleka katika 99. ageze Alipofika hapo, abo mwana mu rugo, akawa mtoto nyumbani, yatangira umwungeri ile kondoo ikapata mchungaji mmoja, n'izindi zose kama zingine zote. tugiye gusoza. Tunataka kamatisha. Biblia jambo ry'Imana yatubwiye ngo, Biblia neno la Mungu linatambia kwamba muri Yohana avuze ngo uko watumye kwisi, vile ulinituma hapa ulimwengu, naje niko nabatumye kwisi, na mimi ndivyo nimewatuma ulimwengu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu amaze kuzamuka, amaze gukora umurimo wari wamuzanye. Yesu alipokwisha kufanya kazi ambayo imemleta, barazamuka, akapanda juu, aragenda, akaenda, bageze imbere ya se, alipofika mbele ya baba baramubwira ngo data ngaha, akamwambia baba, data ngaha, baba ndio hawa abo batumye nabaza, ulionituma ndio hawa nimewaleta. Imana irahaguruka, Mungu akasimama, imuheza izina rikuru, ikamupea jina kuu. Biblia yambwiye ngo imuheza izina riruta ayandi yose yo mu isi. Inasema akamupea Ufite imbaraga zo kwidukiza ulimwengu, mu byaha byose, inayo nguvu ya kutuokoza. muheza Imana icyubahiro. Tumupe Mungu utukufu. Imuheza izina rikuru Ikamupea jina kuu riruta ayandi yose, zaidi ya majina yote ulimwengu. birangije Alafu natwe iradupokeza. na sisi akatupokeza majina. Biblia yarambwiye, Biblia ilituambia, Imana yo mu ijuru iradupokeza. Biblia itatuambia Mungu akatupokeza. Bamwe bagira baririmba, Wengine ikawa waimbaji, abandi bagira bavuga butumwa, wengine akawafanya wanenaji wa injilisti, abandi bagira bahasha, wengine akawaita wachas, abandi bagira abagorokasi, wengine kawafanya wafanya kazi njema kubwo kugira gusa kwa ajili ngo natwe dukora icyo Yesu yadusigiye. ili sisi tufanye kile Yesu Icyo ametuacha. Yesu yagukirije kaka, Kilicho kufanya Yesu akuponye si ukwicara muri iyo ntebe wicayemo, uketi hapo umeketi, kweta inkweto, vaa viatu vizuri, hambira ikoti. funga koti vizuri. Hari abazimiye benshi, Kuna wale wamepotea wengi, hari abakeneye kugaruka kuri Yesu, kuna wale wanataka kurudi kwake Yesu. haguruka ubagarure. Simama uweze kuwarejesha kwa Yesu. Yakugize umuririmbyi kugira ngo ugarure bari abazimiye, Amekufanya umwimbaji ili urudishe wale wamepotea. akugira umuvuga butumwa kugira ngo ugarure bari abazimiye, Akufanya evangelist ili uweze kurudisha wale akugira wamepotea. umumama mwiza kugira ngo ugarure abamama bazimiye. Fanya mama mzuri ili uweze kurudisha wale wamepotea. Mureke dukore icyo Yesu yadusigiye. Wacha tufanye kile Yesu ametuachia. Ibi ijambo ry'Imana riza rivuga ngo, Bila neno la Mungu linasema tugiye hivi, gukora umurimo data watumye hakiri kare. nafaa kufanya kazi Mungu ambaye amenituma. Haracyari kare bavandimwe, Bado mapema, tiburira, haujakuja, tiburira. haujaingia. Kora umurimo data yagusigiye, Fanya kazi Mungu amekuachia kugarura ziriya ntama ya zazimiye. kurudisha kondoo ambaye zimepotea. Ijambo ry'Imana rigufasha. Neno la Mungu linasema